Hi, this is Biba Obibia Aquaba. I had it later than hot easy qua enemy Bremo. Energy so we can subscribe. Somebody say over subscribe to the channel. You'll be answer over clicking the subscribe button. Now barely notification. We have this video for phobia be uploaded. When the first person I will sub the car video. I feel we are now like video. Give us a thumbs up. Now fee. Shema of Frosuna, when you be here and I will and summer and coso air war down a baby. I feel you share a year and summer about the door you also. Yeti, yes, I report ya about to get it is answering your coso. NPP for ye acrom 4. Said ye me share mo bono. Me drop the part 2 of the audios. Audios no dawson. Ye caught in parts. Na part 2 nsema e wum no. Emu edu. Dia tele. In fact, Ghana yada nanso ye nan egu abonten. Me pese wo hunu nokore. Said ye beya December 7 fabato a ye kono. Ene kwan se wo koto waba ema NPP ni bia esan se metumi de mensa asimebo aka kire wo se NPP mpanimfo NPP leaders a omudi Ghana so mpirimpirim omo ya akromfo awudifo nipa bonefo a omo nwen Ghana ho na wo a wutie me no se Ghana da wakoma so na opese ye de no kore eje Ghana esi ho a mafamu de a meye ne se me de no kore no bebrew na wonso so de obetimi aye aka ho ene se obehye no kore no na magana ni bia nsanka na omunhunu se empanimfo a yenya gidie wo mu omo ne ye na ekọ na eba no omo ye akromfo a omo nwene ye ho omo na ama Ghana apro atetia pansam a ene Ghana fo ye bre. In the part 2 audio na akomia a confirm say NPP air co-opposition enti omo nwie sika no mo frima opare so jeje kente ansa na wama MC ni DC fifi mensa asenso boache ya akromfo na me sanso akase NPP ni bia otie me Jubilee House fifi mensa NPP bantama chairman asenso boache frima opare na akomia a mu fi se me frankada ne nsema America odiusu amebo nyina enye nokore na megu mani mu ase no monkonkosi me for defamation. I am ever ready for you. Se montimi ankwankosi me for defamation a edi adanse epifi se moye akromfo yenhwe kwan ya be fa so a ye bagiri fifi akromu sa 200,000 na won ho na yenhwe de wo asisi ho no yenhu ana mo aye be fa so wa mesire wa odi so wa nkasa wo personal no wo be frɛ babra no na wo na sa juma we pa de ne nta because you can enye me frɛ girl no de me frɛ no say obi can say well nya abotire and my dear that girl has cost me so much me she has Lordy Nusa meba Lordy Nusa tafo MC Lord MC me nam so nensa se koka ye me dance ni koka na oni wuntu mi pecha kefa na fa Lord anko unhu me da but me ba bia ni ho amintimi ngura this I say me this am ka se member me na me so Lord nta Lord nya MC contra promises bebre wan for Philiba kokra o ba bra ko frɛ Lord ku mani ma se che na sama Lord ka che on fe madam sister yi wa nya hwe ama me wona me nya adwen 10% here yi no ene ne discuss odi machi ne me company for a ye ko sa o hini controversial o hini odi ba o mi achi agree kan se ma hene emu nioma Lord ni sa de ko che emu kense ni ade a me toto ya o de ko ma free mo parina Lord nya ye Lord ma me contract life of man Lord nya contract asama Lord ni so ebe ka ten sai madam for na ke come hu nsem bi ka che na se be ma fa wo aduma no wa amane a you no be in power forever no kula de di se pifie di Lord no sa frɛ me sister me ye sorry sa asem no menti ni da general like up to ma show you asama nti unim she has cost me so much
Me say we are not a coca number, ma'am. Coca cat them say, Mammy, have no cramp up on because girl, nobody was saying you could do me on to me, man, could do. Not testing an arm poma. We are not testing beauty queen, Dokua. Dokua, or yeah, cocoa board, child woman, and so your band to stand the camp. Baby, and Yoma, we are calling, and then Guasian and some more kind of idea, but in your time, could do. She can't. Sabi, and something for we. Something come Mamiska, Nipa trying to draw a warmer 10,000, 5,000. This girl painted me so black, say it was difficult for me to go to these people. How is she going to repair all those damages she has caused me? How? Or better than even if or Jimmy Sika we are, me say me, many a come here was that relationship said. I come here who let her no kind. So we a member of the company are paying that money and your problem, kura. And me krona me bua wa sabe kan usika no. Look at what you subjected me to. Na me nipa. Me nipa. Ne frɛ pa dear, my dear, respectfully. I am older than you, but girl, no me friend. If you be friend no decide I me de mani bato. I am prepared to cooperate. The me kan no. The be opeti e ko bi am say my daje. I'll go with you. Me do be call state lawyer ho. Me de me arrange meeting. Me do be call akomia ho. No akotuna akomia nim. Me do be to be also me do kobia and do go director of finance no who no could woman me party calling that girl is a capital no for me me facho Yeah, someone. Then share coin be faso. That's it. Okay, the me no kind no the yan share na near say. Say no dey so wa be lawyer bi ama. One lawyer natural letter no and now so no be draft letter no na. Me when obe faso obe sign it. Obe tinya sign it. Me yonko na danfo no ene ne be ni hu kwan be faso. Why? That's it. Was mobile bibi amonya ni tentem why? Yeah. Because man be so man contract with Friday. Or no so yes our terminal may no so ye. Ye nra ko no crack at and say almost in 2 months to escape because akomia na woni so be cool position. But if there's anything to be done as soon as possible. Right. And I made him sure say fifth inquiry because I am told to say for last week. Say ko mo money sika ni bi no fan ko bi adwuma no. Enti let an on tro and then so betimi kura wa on be ka say na ni kine ya. I just me madam for na frɛ no na ye conference for. Na me munye. Anche o de bia nyuma me frɛ me yakasa wi a. No problem. Why me wo. Mada sipi. You all my message kura me frɛ back. I am not network nti. Mate. My WhatsApp message all right. Yeah. And that's okay. Oh no, sorry. I'm one our sister Sunday me. So I fa auditors bi kura on kran ha. Baby office no mpo baby. And I ka kire me say ofrem me normal call utie and I ka kire me so they say no abrepo adwuma ne de nka ho e court no sunya ne sika no no hwehwe kire kwan na me say eye okay sunya ne sika no me na me koye adwuma ne nyina bibi a me ye workers no wo ho auditor ne ye ready enne the here say wa ma me be 1 week notice May ye de said me ye as obatan. Medi na chini na kosunya ne baby am koye adwuma no. Store bia me koto ade wo me de ombeko because auditor de ni nyina wo so okọ. Se wo se me kodi bosumi wo sunya ne. Na auditor ne chro bibia afensu no. Onfa surveyor adwuma no me na obre mi sika ye. Na surveyor no value adwuma no. Bra Steve me ndi agro. Wo ba je decide no obi frame mo kuma se fifi no to say de o kan me nye careful. Na boy ne se obekire me nyansa pa na senso na me ne ba abra na katre no asenso ntimi nye hwe because ono no kura asenso on what mwasem makatre ba abra na no pe na say me hu gu nsuo gu nkwa ye busa fifi no na busia bibi ya me ne obehu se me wa busia po ntina me ka say report to police station first mate bibi ya me ne na ba abra na se me katre ba abra na says Fifi ne de nam kuma sasa me ma mo no ba bra na kasa che no rof na bra on kasa nche wo rof sai
sika no yi ma girlfriend nyina yi bi on kasa nche no rough say bra ya Ewuraba no me se me eduru me bi no Barbara ma ne miska na me ma de atwaduane de bra say me de nipa aye me sign that is me obi on me say wa nam bia wo ye me papa me kai Ewuraba no me mi sanka me ma abranke ni disika no da na me ye nkola asem na me no o convince me so obagigi adwuma bebra ma ye na sika no yi o de be shem meanwhile sika no wan fan ship kebe dia medi obana se ye gina brana metimi apa na cho se wura ma me bre me was store metimi age bank loan me ton wa ya be bo so me na inuma metimi age bank loan etua leka etua obati ase na wo sika no che se wo ti kuma se yes ya nra oni MPP ni ba ko bian Barbara na pese o tre se na Barbara na kasa tre no rough ana onim se bra na me ye fine na bra na na se kwan a wo de girl no fa so no entwe se ye wu anka wa me de girl no ko because girl no trust you checkbook no me na was anka me kura because me na company no bibia wo me company document kura Barbara age na wo mpese wo de beba ye ma aden na chese wo from wo gina ho yeso ati kuma san na senso na me ne Barbara na ka che na nkosi hwi enkosi hwi ayate wakacha Barbara ma bona man ye la anu no so se ne chairman no e no kura so prince bra Stephen se ne chairman aja o kofa form obedi na chi na senso no me won se me ka che o dey one say o timi nya hwi okay aw tifi no kura na se kosua o kan apa o asenso no so no fifi di udi adi jiska oba abra ho abebre si manim u jiska na dia so wataso o se o de koma asenso converting o ba ji 25 million ho se o de ko bo asenso se sika na yeso upi abontia na o de 10 million ye momo ma o girlfriend wa na wo se o yesa sabukwa ni na sansam na so kacha Barbara ni na o kan ni na cha Barbara girl no wa anya ye bone ye nipa bra Stephen ewiase nipa na be ye bone oti ase but ase mi ukacha obi ase se sika yi me kura na me di yanka ge no ne bu mfu sei Davida se ne esabe me na ade bre me ti ma di a bia awura me ma wafe me kwa abrucha ba me ba na me sika da ho ene se je mu se so obi boto oti ase e ka di se nipa na dika adu wo person di nyansa kwan they say radio presenter na odi sika ne bi na auditors no be from omo nka company no e den wo ko yi company sika na wo na ese uti kumase ai me no obekire mi nyansa pa na me obema me hu so ye chairman o yale kumase me de na ko ja bra na se me se me ne ba breka sam se me ma po ni bia wo bia ne ye simple say me si wa diska se wunni ya yem fa sna po ni nkusua ngu fom eye tietia bra Stephen obosuro me eye ni o ma mienu o yansa obosuro me si wadi we who alleges must prove it and to me prove ni say yem fa kusua ne snap yeah mundiso tie no mundiso tie se wunni ya yenni se e ho na di kokuru mbeba no o na ni asam baba no Barbara ni jiga no pay o se asem na fe no hu mu nokore nti o hia eja no ho kora so amana ka so me no di nkomo bia me kan se ni na kire do no di nkomo madam for na jiga no pay me say o se me ka jen se fifi ni de nam kuma se o kasa kire no rough no kwa am papa o jibi a radio station nyina e beko na me ka kire Kevin Taylor iti asem ya awurade Kevin tisas no bobo ni jadred me na da kabante mafo ehuna man obedi na tembo so me bant mafo sa kan say chaba asonso no nso menim aso nya nya sa no de bra Stephen ne chairman no na o chairman no di ko sa sama ni nya sam ti o bra Stephen your politics you refiana minim sa minim bibi obedi na chi minim sa minim na nra e ti kuma se ye de say asanso na ekoka kire na nkusi aga utina wi ase kan kwase asem sei na chese wani da wo
na dad ma me no o kuma so police ni say me na Barbara di sika breme sika na wadi no fa mreme na raba na meji ni sika o ma kacha 50 say so nim no so tine ni se wo na sika ro ya na adwen say onti obon onu no kwa amfo abondua na se wo de Barbara no bebo amane audio am ye ma Barbara me delete me yi ni so me memory ni so nka obesend ama me se me o na me di na ta no me di koja yo se eye tietia ye kina court de odi ho agro obokuna piwi ase me se yen adena wo chairman mu me se yen fashion poli nkusu yengu for mo suru se wonni boni adena wo suru yes menja ho kra kacha so di ho agro se so ge na hu woto a obo hanya no afi na oda ne nya ba so ne obetre me se o ye chairman oncho na danfo no ka kire me na bra na ka kire me se ontimi nya me foko ontimi yo foko so o mu se so won wo da chi oni Barbara ya wan odi abra rase me woni baba ho ne TPC FM na tezi me mfere ade o that the cry no cross na waka aba fa ba na ofale no cross na waka no sika na rabade de sika breme o so wo ji sika no wo mo onsu sika no wayi bi nti de wayi no fa breme na nipa kro maji ni sika enye tietia enu anu no pepepe nti odi e wadi no de breme na nipa na banam so madi bia ontwa meti but sika ye de be si mi so amede aye adwuma ni si wa ehun sika ba ya wadi die e wo se wudi sika no ba enye tietia ko nipa na eji sika no wo nti e wo se ba bi akofie no wo se mi koje ba anu no me so kuma se ai onu Barbara na kasa che no rough girlie ukwa abrochi a wu wanhia girlie ya nka wu ye ni na we asam nipa na woni nyenti na nipa ja papa ye no o yare ya wu wa ukwa abrochi girlie ya Barbara de ne card na to nroma o ya atade no wa ye bi abra wo girlfriend nya nipa we onye dey na uye ose di niska kan Barbara no bra Steven onye problem de wo sa wo ye ne se nka jitum obi de se wa aka na ye no kore sika no sei na me yiye na emum no ebia me ho akire mti Barbara wo de ma ye time girl nko beti ase afa ya girl ne hu no kure wo mu no wo ye wo style wa fale anu anu waka no Barbara na kura ka chema no pese fifi no wafere se wo mu se woni Barbara ya one my one nti sikite wo bia waka che Barbara me se bra Steven me do nyame se ebedi fie ntu o wa abroche ko ebe kwa akotwe na jisika no abroche no ko nka ho onu woni nipo na dai Kevin Taylor ne number nya ye de me se o ye na adwin se me gu nanima bra no ne na menram ka che bra nam so ojimi a hu me gu nanima se me nya chama yu me de ne be kwa akotena radio station me won pictures so ojimi anim guase a me gu no bra na se wa ya ade pa so ne ne koba no se wa ya ade se wa mo ani abre wonim brese sa do e be yegu oba besia na wo sabio me kotena sunyane a me ye adwuma no wansi woda oti abrochire saa na nipa ye mattress mpa ye koto ya me de ko ye adwuma no wie wasesa mattress nya akogu fi na me oba tan nya me na wosan kam sesa mattress na me ma beda so ayi no ni ma isa babla ni ma mattress ni hwi bado oni ma so wo fi o ma ye no audio da ka kire me ma frɛ no me ko night ntim mba beda kaka me da kaka me sola me ka kire se ho Bello no na matress no omo bi nkwase 750 o no mi abra na me kwa akoso sa 7 na nko ye adwuma no okay na wo na na me bra Steven yesi mi di agro obi okọ ho a o de you know ka say court ke 20 some ko 28 ba 20 for na fe na ya agina banti ye nye bibia ye de be da nti wo de to obo ada ye de be no aba say ye nyan starting kasai na kan basa me no ko ye kwase na ma ne bia wo nko a obaka wo de o ka che Barbara ni nua wo ho o ka che Barbara ni se ni nua no o ya ma ne forma na society nti wamje o mo ye ma okuma sunya ni nyina o mo ye bukata o forma ni ne kofa we ba o kofa sliding no akofa we ni nyina mo ka tada so saa na kwan mimi adwuma na menye bi da nti o mu kan ya na me de aba onya aba
Saa na nipa ye. Bra saa na nipa ye. Mimi cha me maho. Bra Steven kwotena. Me na ada kwotena asunya ne busumi mienu. Friday bia na mete bass me ma bank na ma behwe me ma. Girl ni nyina me nimsa girl no ewo do ma me. Enti no me so mayi makoma mu. Na ufu se ma mo ani girl ni sika ankam ne ntembese. Da bi kan say. Me see Barbara no ka che obi se sika no se mimpo na mdi yo nimsa me yo batan. Enka ye den ya anka obeje na ade kora anka obeto no bo kakra. Na otua. Nko se wanya adwuma fan say o. Ka adwuma fan pa na wanya yo. Na se adwuma no fifi no hu se Barbara na emre. Nti no ye ne. Nyane na okofa na danfo be share company ni mu. What be that? Enka se okofa wa danfo se won so be share mbi. Barbara no wo nuanom wo ho. Ma no kura pa na mse o. Ye mfa Barbara ni be share dabi. Na tesa wo adwen a wo. Company no so ye register one fa 1 cedi 1 kobo. What's up Tracy? Omaha sister Barbara Omaha pa. Ya wo fu say me to sabio ye kroma sante de ensuo da ho. Snap ni nkosua no so ye adwuma. Ye adwuma papa hwe. Me si ojimi akọ dem ho na me obobo snap egu no won so weni abre. Me si nipa na ejini sika na wo yiye no fama me na me fa nipa na sika man eye tietia wa anya adwuma bia anti sika no we wudi no kwa oben ko sa onyimi we fifi egu ne nma se so no ofre Barbara no kra Barbara no mfa onfa Barbara onfa eye pa nso so onfa mo mfa ne ko okra bi sa ni mia no ko otakura de no ni nua no fifi di sika na me bo na mane wantimi anya hwe enya ni nua ise na danfo anya ni nua na danfo so no na hyehe Barbara no kura ya aka chense sa ni nua no kura mo ma ne fees oni me ne ba bia Barbara for the se enda na o kan na o person ka edwuma ni ye no ko mo ye hwe na nka o mo ye edwuma Barbara anka so mo sao anka so mo kura no no. There be na se Bra Steven. Na danfo no kura akofa na baaye no. Ukofa wa danfo baaye. Ye register company. Obeje di say sunyane adwuma no kura mkoye na danfo no kura nim ba bi adwuma no si. But the blue me ya report de na ekọ animu na edru sika so de we yuti se wo ka company no. Sa na ye ade. Company no so ba bi ebegina bia Barbara dia. Me ye busa me 100 times. Obi aka prenim. Na ye register company 1 cedi kura wa man fa bi ama. Na emom mu gina ho say mom wo 50% shares. Na sa de asanka obi ade obi be che company. Ote wa na wa sore so me ye company member 1 cedi kura man fa nchim. What be that? Me say man son we me nyom be me nkwa kura Bra Steven me be twa so. Me na adaw. Any very to say why are they mom? Why are they so original sister Sister Barbara? Why are they so original chi? There be na Bra Steven no credit me your bad time me wo ma 5 no credit ne kan din ba wo kan uji bi say all started this kind am timi nya kokodro ka che ge yanka ni nkamba nsa me ya me no wo be kun ye na me ka che o say chama enunkwase e ba o metua we iska say unika me say ya Barbara no omo wajiji nkrofo bebre sika so de ombekọ abruchiri na o de free power obete na no nisuba no misi bus Barbara no kura nimbi busa no omo wo nkrofo sika wajiji no bone a boys ipe na ye na nya bone ketwa Achese onini atu MPP so ho a MPP no adubu ahenkoro de ba ne ba hwede ye no chasa adubu ahen bu ade omde ye na o nti no adubu ahenkoro MPP na ne wai wo Fantini a wabedi bantima chairman Fantini ede na utimbe nya bantima chairman di Ufi Asankregwa Fantini Asankregwa sefini uti kumasi enre uti kumasi enre asan asenso na ye kache na enko baby a o pese o chese enko baby a na tese onmadia ne nesiso o sa na me on sa me kache o say asenso no ntimi nye hwe okay ne chairman no eye no kure nso nti
Kache Barbara and say moon we see the time crowd was and soon who be. Mate, Makache. Kabi our bow and who be I won't forget it. Because I send soon to me near Foko. Ghana for somewhat be. Mahunu be. Mahunu Kwaya Tafo MCE. Lord Inusa. Fasunyan MCE no. Frima opare. Wagu mani mase. Frima opare. Wagu emam penimfo ni mase. Abrewa a ye fi se wo ye batampa. Enka abrewa hwe ma ne madidi wie ansa na wadidi. Wo de abrewa wo na wo fom. Kutu omampanimfo ebe den na nanado onye kromfo. Because nipa na otu no fo no ono no oje ntoma. Hwewe fofo lese ya. Ghana fo se wo do Ghana nsema wati share this link. Magana ni bia hunu se NPP fo ya kromfo wudifo nipa bonefo a omonwene Ghana fo ho. Se wankasa wati wasum mese mema wahunu no kore. Na me koso asset this record straight. Wo NPP ni a wutie a ufi se me Frank Adane. Mi gu hufi no. Go and sue me for defamation. Frima opare kromfo. Nana komea kromfo. Fifi mensa bantama NPP chairman kromfo. Asenso boache kromfo. Kwame asenso kromfo. Woni wunu ya ma no. Me kansi su pen se Kwame asenso wo ye kromfo bantamafo munhia kromfo so mra medimo so wunu ya ma no mugu America ha omo brada no na meba mo so o ka se menimu awie me se ye ya kosi December 7th samo mo se Kwame asenso ni political career ne se obeye omampani eti me gu nani ma ase na mo mpene me de mo audios no beba wo de munya abotre Kwame asenso kromfo na bantamafo nti minim se na munim mon share this audio mon share this video to bantamafo na omunhunu se akromfo wudifo e no mato aba ma omo scammers mesi fifi mensa oye scammer wo de mon twen me de beba yes NPP fo ya akromfo saama nwene Ghana ho baako hunu kwan a MPP fo fa so ebokoro no woti nsema ese na akomya na akomya brana beyiwa no sa wo se NPP co-opposition enti omonya ne ntem na munwie sika basa nkrofo we sa na akomya we ekotena television so na odwa nanum monso so madwuma fo mo kro no tantan amabo munim se mo co-opposition me ka kire mo abre ne abre nyina se NPP fo na nkasa omunim se party ne co-opposition but munyi ni we be ka se me Frank Adane me na me se MPP party me na me se MPP party ma me nka we nkire o enra me wo ho na owura bi ofre ye chairman Mr. Brefajan Christian or report me to ye chairman say ane Frank Adane de sense ayi honorable Ken Luzu ye I said daba bia no oye news a against the NPP ena chairman nya abotre bisa ne say nsem ben na Frank Adane waka a enye nokore abrante ne say oh nsem a Frank e kan de eye nokore nanso party ninti no ye kwa akoto aba e basa ogu party no ena chairman bisa ne say na ogu party no hwese wo yonko baawo Sister Barbara, NPP fuatimi achinchim nensa, awie ni sika $50,000. Na eye wo a nke be ye ode, ose dabi. Na eno nso so eye Frank Adane, ena e ka kire NPP fuo ne se, omunkonko wie Sister Barbara ni $50,000 na ose dabi. Na so mu akwa akowia, na se Frank Adane e ka ho asem a, mfunso be na Frank Adane aya, wo report na mami. Yeni kromu ho na NPP fo Samira Baumia nije ni Fulani ni a so ope first lady edi ekodwiri ya papa George Otibonsu dan NPP financier edan a wealthy about 60 million Ghana cedis odwiri tugu ye na eno nso so eye Frank Adane ene soma NPP fo awudifo Samira Baumia ne maame wudini se mu kodwiri dan ngu ose dabi
na se adenti na wotan abofra no saa na opese ye no bone na Dr. Alhaji Mamudu Bawumia na nkasampo no a ono no tu franka ama NPP no ono kura ye campaign e di tia NPP na franka dane a oye Ghana ni ono de na wahunu nokore no onka na no ntuma na yo tipo we ni ensema ababeto ye proso because GCB so and our hello so we can subscribe ya omudi ase over subscribe to the channel sanse hadie latest and hot news kwa eramde bremo afi we are not like video no na fi share ma ofofro na we be here na wo hu ensema ekoso ewo Ghana no mo han also betimi actually what you find here and some way now ewo comment box no in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.